Ассаламу алейкум, урматтуу биздин каналдын катталуучулары, Москвада эмгектенип жүргөн бир туугандар, амансыздарбы? Мына сиздер көбүңүздөр комментарияга жаздыңыздар эле. Иса залдарды тарт деп какшаган агаларым болду. Чынымды айтайын. Мына туугандарым, сиздер күткөн видео иншалла мына Таганскайга жакын жердеги бойцовский зал бар экен. Куда кааласа могу көргөзүп коеюнчу. Могу целый здание өзүбүздүн мекендештер тренировка кылган аксы клубу экен, мындай айткандачы. Мекендештер мындай. Могу чоң поле бар экен бул жердечи. Кааласаңыздар ушул жерге чыгып чуркасаңыздар дагы болот экен. Айланып чуркаганда примерно 1,5 километр болот экен. Анан бул залдын шарттары жакшы экен. Раздевалкасы бар экен, душтары бар экен. Анан нөлдөн келсеңиздер дагы, Куда кааласа, жакшы ийгиликтер жетсеңиздер болот экен. Толугураак көргөзүп беремин азыр. Буга чейин бир аз сүйлөшүп калдык. Көп жерде көп тармактуу эмгектенген туугандарыбыз бар экен. Такси бар экен, альпинист, повар иштегендер, грузчик болгондор мына караңыздар. Кечке ошол иштерди иштеп, жумуштан кийин 9-дан кийин келип зал кылышат экен. Алла ыраазы болсун барынан. Куда кааласа, сиздердин суроолоруңузга боюнча тартканы келдим. Лайк басып коюңуздар, комментарий жазып коюңуздар. Каналга катталып кетүүнү унутпаңыздар. Жүрүңүздөр туугандар. Өзү дыхание жабылып калыптыр. Залга кайтат окшойм мен дагы. Кеттик. Мына көптөгөн кыргыз жигиттеринин башын бириктирип, бул жакта зал кылдырган Азамат агабыз менен амандашалык. Ага, ассаламу алейкум. Ден соолугуңуз жакшыбы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Иштериңиз болуп атабы? Эли менен амандашып, бизди көптөгөн спортко кызыккан агалар көрүп атат, инилер көрүп атат, анан Кыргызстандан көрүп атат, көптөгөн мекендештер көрүп атат. Эли менен амандашып. Салам алейкум кыргыз элим. Кош келипсиңер. Ушу биздин клуб, Аксы клуб. Ачканыбызга бир 2 жыл болду. 2 жылдан бери ушул жерде кылабыз, Кудайга шүгүр. Аты жөнүм Азамат Кошалиев, фамилиям ошол. Ага, видеого чейин дагы айтып калдыңыз да, бул жерде көптөгөн боецтер бар. Аны ушул мигрант болуп иштеп жүрсө дагы жумуштан кийин келип өзүбүздүн желектерди көтөрүп атат депчи. Алла ыраазы болсун, чынында мен сизге терең ыраазычылык айтамын. Ушул жерде иштеп, чынында бул жерде азыр көрүшүмө караганда таксистер дагы көп экен. Таксистер да бар. Таксистер дагы повару бар экен, бул жерде грузчиги бар экен, альпиниси бар экен. Азыр видеого чейин бир аз сүйлөшүп калдык. Ар кандай кесип иштегендер бар тура. Ошо иштен кийин келишет, тренировка кылышат. Кудайга шүгүр, арабызда профессиональный боецтер деле бар. Хардкорго чыккан боецтер бар. ММА серияда Open FC деген чоң организация ушу балдар бар. Греплинг боюнча чемпион балдар бар. Профессиональный урушкан балдар бар. Кудайга шүгүр бардыгы. Мага дагы комментарияга көп жазышты, залдарды тартып бер, аны тартып бер, буну тартып бер депчи. Чынында буга чейин бизде эми моюнга алыш керек. Чайхана наркы беркилер көп тартып жүрөм. Көрүп атасыздар, лайк басып атасыздар. Мына ага, сизге балдар керекпи дагы? Залдын эшиги ачык, баары келишет. Канча бала ала аласыз азыр? Примерно бир бала келсе зал бата берет. Графикти өзгөртүп эсиштөө деген мындай. Графикти өзгөртсөк деле болот. Азыр биз вторник, четверг, суббота күндөрү 9:30-дан 11:30 чейин кылабыз. А если бала көбөйүп кетсе, понедельник, среда, пятница алсак да болот. Бөлүп тең. Бөлүп. Жакшы экен. Сиз кандай деп сунуш бересиз, мисалы, зал кылбай эле жөн эле жүргөн балдарга, көчөдөгү жүргөн балдарга, мисалы, 9-дан кийин экен да салыңыз. 9-дан кийин. Бардык эле жумуш бүтөт, менин оюмча, Москвадагы жумуштарчы. Нөлдөн келип качса ушул балдар арасында кыйналбай эле калабы мындай? Жүгүргөндө, физиология кылганда. Келсе Кудайга шүгүр үйрөтөбүз, билген опытыбызды, өзүнө ылайыктуу балдар менен иштетебиз. Секин бала өзөт да. Биринчи залга келсе эле, анан секин өзөт. Убакыт өткөн сайын минут кылса эле өзөт. Бардын залга куш келгиле чакырабыз. Залдын эшиги ачык бизге. Адресибиз айткан болушуңар керек. Ооба. Метро Таганская, улица Таганская, дом 40-42. Аксы клуб. Ага дагы бир-эки суроолор. Көчөдөн эле келген бала канча айда бир ошол сиз айткан баягы уруштарга чыгып коем, өзүм сынайм дегендер канча айда чыгып кете алат? Өзүн көргөзө алат дегендей да? Вообще зал кылбай өмүрүндө биринчи жолу келген баланы 3 ай, 5 ай жакшы даярдап, любительский турнирге алып чыкса болот. Бул реально. Жашооңузда болгон? Болгон. А если профессиональный бойго чыгам десе, 1 жыл, 2 жыл убакыт керек болот. Что опыт топтоп, любительский уруштерде урушуп, күрөшүп, опыт топтоп, анан чыкса болот. А жөн эле келип сразу чыгып кете албайт ошо. 3 ай, 5 ай убакыт керек болот. Жакшы даярдап чыгарабыз.
Жакшы, бул өзүнчө бир здание экен, бул 2 этаж. Ооба. Экинчи этажы душуңар бар экен, Ооба, раздевалка. Слоян бар. Слоян бар. Жерде чуркай турган жерлери бар. Жакшы экен. Футболду аянтчаны башында көргөздүм го. 1,5 километрдей чыгат экен чуркайм дегендерге. Салам алейкум жигиттер. Кандай салып келдиңер? Иштериңер жакшыбы? Жаңы келгендер туш келипсиңер, а? Залга келгенден кийин эми минет кылайлы, катуу тренировка кылайлы. Өзүбүздө өз бекемдебесек бирөө бекемдебейт. Жаңы келгендер силер менен залдын акырында сүйлөшөбүз. Азыр тренировканы баштайлы. Калган акырында сүйлөшөбүз, а? Кана бүгүнкү тренировка ийгиликтүү, жакшы өтсүн. Амин. Бисмилла. Кеттик. Жетиш, чуркайбыз. Жеңил чуркайбыз. Колдорду бириктиребиз, киштерди алдыга аркага. Муштумдарды түйөбүз, киштерди оңго, солго. Киштер жаклап айлантылат. Чыканактарга өтөбүз, алдыга аркага, толук айлантабыз. Капталдарына иштетебиз чыканактарды. Ана, плечого өттүк, толук, алдыга аркага, толук айлантылат. Обычный чуркайбыз. Ана, колено кетти. Буттарды бийик көтөрөбүз. Аркага. Капталдарына. Алдыга иштетебиз. Жеткизип. Пол аралаштырабыз, тез. Обычный чуркайбыз. Жан башка киребиз, оңго, солго 3төн. Таста таза киргиз келе. Обычный чуркайбыз. Жерден таш алабыз, оң, сол. Колду жерге тийгизип тез туруп кетебиз. Обычный чуркайбыз. Бир жолу секиребиз көкөрөккө, кайра чуркап кетебиз. 2 жолу. Кайра чуркап кет, баспа, чурка. 3тү. Кайра чуркайбыз. 4тү. Последний 5тү. Жөн чуркайбыз. Бурчка барабыз. Бар, бурчка тийле алда кетип калдың, тур. Скаленага барабыз, даярданабыз. Бой! Скоростка чурка кыла. Иште, сразу. Давай, скоростка. Колдон келинче тезирээк чуркайбыз, чурка. Давай, чуркайбыз. Кет, акырып көрөк, кет, тез. Кет, чуркап кел бияка баспай. Кет, капталга даярданабыз. Скоренага, кетти, бой! Тез иштесөз бутту. Сразу, буруланы экинчи каптал кетесиң. Кет, скоростка. Давай. Дагы бир көрөк. Кетти, тез. Скорость, скорена иштет, бут иштет. Иштет.
Yaxshi. Prямо udarlar ketdi. Skoroska. До конца qo'llar sunamiz. Только прямо udarlar işte. Давай. Скорость. Yaxshi. Bakoylar işte. До конца işte gele. İşte Maloy. İkinci bakoy. Давай. Сразу. Қолдар до конца соңғыла işte. Давай. Var келгендер, апперкот кетебиз. Кет апперкот. Давай, до конца işte келе. Апперкот, өтөбүз тезирээк, өтөбүз. Скорость, добавлять келе işte. Давай. Жет, апперкот бардыңбы? Бардығын аралаштырып кетебиз, прямой, бияк аркамен кетебиз. Апперкот, прямой, бакойлор işte. Скоростқа. Давай işte. Бияк арка менен кел, бурулдуңбу арка менен сразу. Yaxshi. Bir guruh bazı aylanıp geliyor yasalanca. Da konca geliyoruz biyaktalar, da konca. Skoroska Gülcigit. Uzoq bıdık, қолдар sunup. Çukur dem al. Geliyoruz. Kombinatsiya kolena. Axir udar kolena bilan бүтсүн. Бардык удар жесткий болду. Get, işledik. Четко тәуіз. Қол чүрбөгілі, дөргі деткілі. İşte. Da konca келеді, işte. Arka menen, комбинация, шаг назад, сразу колено, дағы жылауыз. Кет, işledik. Жесткий, аяқ қылаударды. İşte колено çala тәуіз. Yaxşı, işte. Bir grup baz geliyoruz. Da konca geliyoruz, da konca yetkili. Maloylar. Ana geldik. Sırası kuroktor gitti. Kıska aşkla, uzun. Kıska, sırası. Öyle tezrak baz, gedebіз biyaktalar. Arkadan gelip kaladат, bol. Arkaga. İşteyiz. Давай, Maloy, tez turup get. Oğlum, sol gedebіз. Da konca geliyor, da konca. Jörmeleybiz. Jörmele. Oğunga, solga жылабыз. Teziraq, ey. Arka menen jörmeleybiz. Ket arka menen barıp kelgender.
Oturup ketebиз. Tezroq işleymiz bunu. Tez bunu. Давай, tezroq. Barıp kelgende sırası arkam menen. Tezroq İsa, tezroq. Bir kol beret kıl. Butun bas, butun adamın başın baskanda ıldığa koldu bas. Sırası otur işte. Yatıp ketebиz sırası. Живитип азабат сен, живитип, секирбайынтип. Азыр защита проход кетебиз. Жөн ордуңарда турбагыла, постоянно күрөшүп аткан движенияда. Защита проход, сразу кирип кетебиз. Постоянно движенияда болгула, күрөшүп аткан элестеткиле. Сразу проход, защита проход. Bir kuru aylan bastı. Daganza. Ana Mestauska geldik. İskalenaga işleyip hazır. 30 sekund tez işleybiz. 30 sekund jay barabız. Bütkönden keyin 10 жол защита, биякты карап, арканы карап, түшүнүңөрбү? Өзүңөр менен өзүңөр. Ана буттар жалып турабыз. Малойлор. Оле малой десет. Ана, эрден абыз керенага. Кетти. Бой. Тез иштейбиз, тез. Өзүбүз таябайбыз, иште. İşte. 10 sekund öt. İşte 20 sekund. Tez. Koş. Akırkı 10 sekund boyunca ketdi. Boy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tez. 9, 10. Ketdi zaştalar. Sırası, naraka, beraka karab. Tez. Zaşita jalan. Jalan zaşita işte. Mesela jalan zaşita işte doğdum. Стоп! Басты, Галян, молодец, басты. Geldik Mestauska. Saper болып тұрабыз. 30 секунд bir adam tebet, 30 sekund bir adam. Kalena işleybiz jalan. Ana karmadık. Boyundan karmayız, biri işleydi. Karma. Ana ketdi. Oңго, солго тартып иштегиле, ордуңарда турбагыла. İşte malo иштегиле. İşte belli işlesem ne işteş bunu? Kaça dedi, egaga tartып işte. İşte 10 sekund kal işte. Stop, ikinci numara işteyiz. Harma sırası. Taza tepkile. Julkup beraka tartıp, oңго, solga жылдырып. Yaşına karmaz akbattı. Жыл, берaka sür, algaga sür. Yaşına tep.
Стоп! Бастық бір күрік айланып. Места ауысқа келеміз. Саперник болып тұрауыз бір-бірісіменен. Қарағыла бардығын. Азыр колена теп отработка қылдық. Үші коленадан көп приемға шықсақ болады. Қойт проход үлпесек болады, қойт удышқа қойсақ болады. Қарағыла. Лақпат қармадың арбы. Қайсы жақпен удышқала тұрам болды, ошол коленаны іштетеміз. Бол үшінші адам башын ұлды өске тартауыз, коленаны жоз кетеміз. Қарағыла. Тептік кирді, адам зашта қойды. Бойын ашылды, көрдіңіз бе? Сразу удышқа қалауыз. Бербей дауы, удышқа адам зашта қалатауы алдыға. Сілкейбез, сразу арқаға қалауыз. Дальше добивание қылсаңар болады, сразу. Да қайдам, шашпа қылымда. Қармайбыз, отработка. Колена, бойын ашылды, сразу удышқаға. Адам тұрыш бербей дауы, бұттардан сілкейбіз алдыға бойын. Сілкейдің бе, сразу өтеуіз, добивание қылсаңар болады. Бұл бір. Екіншісі, адам колена теп алғанда башын ылды салбай қалады. Наоборот, тікелеп қалады. Қара. Тептің көтерді. Оғыт, проход дальше. Дальше добивание. Аз ошаға отработка қалауыз. Bir tevəüz, uduşqa alauыз, silkiyimiz arqadan ötəüz. Кейінгізі tevəüz, praqot girəüz, көтеріп çabauыз. Ana, işteybiz. Только bir номер işletəz, işledik. Minutada alma işteyizіңер. Давай, ошақ тұрған сапбердің қармасы сразу. İşte. Не ұқтып отасың, сразу тевіп тұрып, uduşqa қарма. Ені işten өрек. Сразу арқасын өтөбүз. Жақшы. Тұрдық. Жақшы, іште. Ташта. О. Іште. Пока bir номер атап отқа. Іштейбіз. Өттік. Сразу. Іште. Yaxşı, işte. Yaxşı, işte. Konsolka işteyip, işte. Yaxşı. Stop, ikinci nomer işteyip, işte ikinci nomer, almıştık sırası. İşte, harmadın sırası, kolena, uduşka. Bol-boldu arqadan ötəüz. Biraz arqadan ötəüz, добивание. İşte. Yaxşı, işte. Dur, sразу тұрауыз. Konsolka işteybiz. Stop. Bastık aylanıp. Bir күрік aylanıp basabız. Geldik места ауызға. Ошо саперникте қармайбыз, берге. Эми урабыз, проход кирип кетебиз. Отработка тырышпагыла, өзүңөр жаштан койгула. Берде паника алышып, отработка кара. Качет өтөбүз. Бакой урабыз, сразу проход кирип кетебиз. Качет өтөп дөрүдетиң. Бакой, сразу кирдиң, опа. Көтөрдүң. Таштадың. Экинчи жагына тоже качет этесиң, оң бакой, урдуң, сразу бuyagына. Көтөрүп. Жигитпагыла, просто көтөрүп кетти жерден үскүлө. Хорошо? İşteybiz. Только bir номер işlet ағы. Шапалақ ұрыр күлі, толық зашыда. Отработка, іште. Таза көтеріп кет, жақшы. Ең оң қолды işlet сразу. Таза көтеріп кет, таза. Іше ұлырақ қарма. Жақшы, іште. Таза көтеріп кет келе. Yaxşı, işte.
Malo işte. Yaxşı, yaxşı işte. Taza götürüp et, dike. Yaxşı. Stop, ikinci nomer işteyiz. İşledik ikinci nomer. İşte, turba oyunu koy. Taza vur birinci, götürüp et. Dör gider dur işte. Götür Hamzat. Yaxşı. Stop, bastık aylan. Geldik mestan Osqaдағы birikmege. Oşa saperindер turabızдағы бол tez. Qaragıla hazır. Задача Ырмас Токаң. Бакой урам. Бул жагым өтүп кетет. Сразу 5-6 урат. Бул бакой урам, бияк өтөт. Карагыла отработка. Урор келе бул уклон өтүп кетиш керек. Сразу. О. Оң бакой. Постоянно уклон менен иштегиле. О. Главный задача калбаш керек ортодо. О. Корпус голова. О. Түшүнүңөрбү? İşteyiz. Minuta bir ölçet. Alma işteyizler. Gitti. Karap. Aylanma İsa. Jengil aylanma. Aylanma. Kırmap kal. İşte mal oylar. İşte gile. Kadar kaldın mı? Kadar kaldı betke. Stop. İkinci nomer işteyiz. İşte gile ikinci nomer. İşte. Kadar kol çürüme betten. Arkadalar işteyiz. Kaçma işte. Stop, bastık aylan. Bas. Kana geldik Mesta Osqa. Minuta boy işlerini işte, pitnaşka işteyiz bir-birisi menen. Kırma sapernik. Her bir oşa sapernik menen, pitnaşka kana, işteyiz pitnaşka. İşte. İşte maloylar işte gile. 30 sekund öt işte. Kansofka kaldı işteyiz. Stop, minuta güreşiyoruz. Gitti balga. Sırası işte o yerden gitti. Только balga. Давай, жігіт öyle koyma. Balga işte.
до конца балға іште. Жігіттің шо балға. Сразу қайда. Іште до конца Санжар. Шо бал, тұрдық қайда сразу. Іште, сразу жығылғаннан қайда тұрауыз. İşte. Otuz sekund kaldı, işteyiz. İşte 30 sekund. Давай до конца. Старт. İşte, bal. Dur сразу. Концовка, işteyiz, давай. İşte концовка, işte. İşte. До конца. Stop. Minuta boyu işten işteyiz. Gel takır kızı. Minuta boyu işten özü işledik. Buraya işte. Ордуста турбайбыз, оңго солго жылып, артка алдыга айланып. İşte ey! İşte ey, соборно işte. Таза ol. Maloylar işteyiz. İşte ey! Arkadakılar. 30 sekund. Kol çırpıyoruz işte. Stop! Bastık ayağını. Место келебиз, разминкалар кылабыз. Самостоятельно 5 минут убакыт разминка. Ана кет иштедик. Малойлор жакылап разминка кылабыз. Бул. Жакшына разминка. Азыр күрөшкөндө, спарринг кылганда турам албай жакылап разминка кылабыз. Tizelerdi, plitolordu, moyundu, jaklap kılabız. Tez. Ертең бойго, серийный ойного барганда силерди бирөө разминка кылдырбайт. Өзүңөр кыласыңар. Ошого жаңы келгендер үйрөнгүлө кантип разминка кылат карап. Разминкасы жок, күрөшсөңөр, спарринг кылсаңар травма аласыңар. Ошого сөз кылыш керек.
2 минутка калды, иштейбиз. Моюнга иште. Алой, иште моюнга. Буттарың алжайт, эки жак алжайт буттарың. Эки жак алжайт. Задача жыгытып, кармап жатмай, берки адам туруп кетмей, жыгылбаш керек, вообще түйүндө калбаш керек. Жыгылып калганда сразу туруп кетиш керек. Азыр берем аз. Ana, daярданабыз, убакытты коем азыр, убакыт менен иштеп үйрөнөбүз. Кетти, бой. Качма дуалдан. Замир. Жыгытып, кармап жат. Тургузма вообще. Жигит карай, контроль керек, кармагыла. Тургузма, вообще тургузма, кармап жат. Вообще тургузмагыла, кармап жат. Всё, жигиттиңби, кармап жат сен. Сен кайра туруп кет, контратака коюп туруп кет. Сен жыгылба, түйүндө калба, иште. Сен кармап жатсың керек. Бу жыгылбаш керек, жыгылса да туруп кетиш керек. Карма. İşte minutana işledin İsa, давай vakit ver. Tursun işte verle minuta gana vakit bulat. Hareket kıl, minuta gana vakit bulat. Turup ket. Acılat zakbattı. Давай, minuta gana vakit bulat. İşteybiz. İşte mi alın, ne lazım? Şerik geldi konu, ey. Давай, 30 секунд kaldı, işteybiz. Давай. Karmap jat, turguzma, karmap. Turguzma. Sen tursan ya, hareket kılsan ya. Kat örübüsleri, göç bol. Silke aldığa sürgü. Dakansa. Stop! 2. numara, sırası işteybiz. Tur. Biraz turun yaka. Bol işte. Ket 2. numara işte. Aloy. Sen ona kötü ol. Men sizlerdi işte geledi adam, men sizlerdi oynap жүргүлө деген жок. Туруп кет sen. Sen жыгылбай туруп кет. Карабы бурч көтө кыла. О да чеке эч ким ишет бербейт силерге. Тур. Кес азыр. Жерде эч ким ишет бербейт силерге. Söylep кетесиң. İşte. Karma, жигит канан кармап жат. О. Качта. Дальше карма, контроль керек. Иса тур. Жигит сразу туруп кет. Жерде контроль иштеп атат. Тур. Давай, туршун işte. 2. минутта карма, Көтөр тике, көтөрүп кет. Опа, карма. Жас туруп кет сен сразу. Туруп кет, зашта коюп, туруп кет. Ажыра. О. İşte gül жигит. Tamir işte, turuşma, karma. İşte. 30 sekund. Давай, turşun. İşte. Butqa giriyoruz, arkana Allah'a zorlaşmışız. İşte. Bir butqa gir. Dakansa. Aldığa silkep arkasına al. Kontrol karma. Kasovka. Yaxşı, kayra turup edilyaz. Sen zaştadasın calan. O, молодец, turup ediysa. O, yaxşı şunday. Kasovka işteybiz, kasovka. Çöz kollarını, çöz. İşte. Давай, kasovka. Ağır kadar işte. Хорош. Стоп! Esalaus. Bastır, bir kürük aylan bas tur.
Su içeyiz. Pişatlar giyiz. Kara Көңіл бұраз. Жерде езіңде қалбайды көңіл бұрбасан. Кел Санжан. Қара, көрі алыңа ұстауғадағылар. Ойды обязательно сілерге лоу тебет. Либо сілер тебесіңер. Азыр лоу тепкенде стречный ұрауыз адамды. Қачып кетпей біз стречный. Допустим, лоу теп. Қара, лоу тепті, тепкен моментте прямо удар. Көрі отасың, қара. Вот, теп атқанда, прямо кіреміз. Қачыштың керегі жоқ, стречный, прямо, чтобы безіне ұршыға ұразың, теп. Қайра кіріп барағыз. Ем қара, теп. Тепкен моментте ұрзаңа удар типе қалды, допустим, ма? Уже адам зашта қойып. Зашта қойып қалды, арқасынан контратакалар. Сразу бұтқа тебезіңер, бұл атасыңа. Задача, азыр екуана сразу шеш, қара, сразу теп қол. Тепкенде ұрдық, адам жығылбай қалды. Қарма зашта қой. Если тизе адам құлай түзе, все. Көрбі, прямо бет көрауыз. Белкі зашта қойзо, дәліште көдір, теп. Ұрдық, сразу ұра. Все. Тибе қалса, если удар тибе қалса. Да, көрі, қара, ло тепті. Қармадық, ұрдық, сразу арқасынан. Все. Bir номер іштейді, анам bir номер іштейді. Кеттік. Пижатке бар, ұрырыз. Бетке. Таза жығыт іште келеді. Өт. Сапердіңмен тұрсаң, адаш кеттіңді ал. Мен аябайлы ұрды отам, мен зашта қойылады өзі. Ло, тепкені. Теп лоны сен. Az ne dedim ben tepkendi. Yaxşılar. Uspay detbeydi az. Uspay detbeydi az. Buttun onda qarmasan yağında. Samsalat basta. Buna qara. Bırak gel. Tep. Qara. Vurdum. Buna but turadi buna. Şak bu. Şu. Uçaktan da ondan. İşte. Atayın jigil örme, sen jigittin bu. Sen уже uktap kaldın Zamir, sen toktap kaldın, sen iştesin bir buğa. Tep. Ulıyrak tep, ulıyrak. Nereye? Taya turgan жерге tep. Yaxşı taya turgan жерге tep. Şak berdi tep. Алдыға сүріп. Қайғыза тепсең, теп албайдасың сен, бұның оңыңда удар барбайды. İşte, İsa, таза işte. Ekinci номер işteyiz. Сразу одновременно теп атканда ұрып. Қара, задача, көр. Ұрғанда печенге қармап тебез, сразу. Ұрғанда. Жоқ, тақалдан теп. Ұрғанда. Теге қолмен бұтты іштет. Ұрған моментте. Печен ашылады, түшініңер бе? Ұрғанда. Жайырақ іште келесілер, үйреме қалған. Жеп. Опа, қармады, оң тұрғанда. Таза печенге іштейбіз. Кетті, bir номер. Жайырақ, сілер отработка қылып отасыңар. Тез ұрып, түспет етпей қалбағыз, ертең көнішіп кетесіңер. İşte, өрек, өтілем неға. Өт. Ол тез-тез созылбастан, Ұрғанда деп. Жақшына іште. İşte, точно деп. Ұрған моментте қармадан сразу. Ұрғанда қарма үйрен, ұрғанда. Өрмейне теп атасың сен. Көтері қалды. İşte. Stop, ikinci номер işteyiz. İşte. İşte. Candırak dep, candırak dep. Vurgan momentte.
Ey, көрбей атасың сен, көрбей атасың ұрғанда. Еркек адам қачпайды, просто отработка қажет етеміз. Жеп, оу. Раз, два, оу. Постоянно оң бұт, сол бұт тебеміз. Түсініңдер ме? Bir номер іштеді. Қара, тұрасың. Қажет етесің. Жеп, оу, іштедің, жылдың. Раз, два, оу. Алмаштыр іштейбіз. Bir номер іштеді пока. Кетті. Жалаң, лолы. Жандырақ теп келеді. Тигізіп қойыр бестен, ей. İşte. Yeter kaldı. İsa canlı işteci. Sol atasın. Biraz doğrağına içine et. Jep sırtkat et. Kaçet et Ege, kaçet et işte. Yeter kaldı. Стоп, ikinci номер işleyebiliriz. İşte sırası. İşte. Mustafa tezra işte. Giriyor musun? Testler işte gücüyüz. Mustafa atasın. Cılıp. Bak kaç edip. Atka jıl. Kuk betiyor işte. Vur oldu. İşte işte. İşte candıra. Stop! Жақлап, көңіл бұр. Нерде? Дирекон, вообще басқасы тәу жүресің. Көңіл бұр. Арма стакан. Тоже саңмай, қажет еді өз. О, жеп, колено. Айра келеуіз, ордусқа, жылауыз. Раз, два. Bu колено. Түсінер бі? Көңіл бұр ал. Сол қолғы. Оң колено. Разда ұрғанда сол колено кетеді. Қара, постоянно қажет еді адам. О, дүргітет. Жеп, колено. Жылдық. Раз, два. Сразу бұл колено. İşteyiz. Bir номер. İşte Uktavay. Sol burunlu bol işteyle постоянно. Раз, два, тегін шығар сразу. Алмаштыр iştetесің. Bir жолы жеп, колено. Раз, два, берік iştеген колено iştetесің. О! О! Постоянно дөргітеді işte. Жақшы işte. Раз, два, три коленнан шығар сразу. О, жақсы, еще беріл işte. Stop, ikinci номер işteyiz. İşte. İşte ikinci номер. Ey. Jep, колено tep, оң бұдыңы. Jep. Вот, çık, екі қимылда. Раз, два, три колено tep. Раз, два деп. Аяғыңа все. Тиги колено да там. Нарқы бұлы iştebe қалады вообще. Jep, оң колено, раз, два, три колено. Ана, ұқсаң бірінші жеп, колено. Шотадың бұ жеп, колено. А сен не қылып отасың? Іште. Шық егеға жылып тұрып, раз, два, алып деген теп. О, адам алдады отам десе. Жақшы, екоң, неға жылу алды. Іште. Ey, işte sobrunun ne olur adam? Раз, два, тигин çıkar.
Тигини чыгар дейм, наркын каш иштеген жок сен. Стоп! Алмастыка. İçke low. Başka tep. Тигини наркы бутту. Алмаштыр иштейсиңер. Low. Başka. Зашта коёт. Сыртына иште. Low. Başka. Берки адам только зашта коёт. Иште. Low. Başka. Яка. Low. Başka. Аябай тебөбүз. Бутта шитип барлар тебе бересиңер. Иштедик. Берки адам только заштада болсун. Иште. Берки адам заштада болсун жана. Алдапты. Көтөрүп кетти сразу. İsa tezrak kıymılda çıp işte arka. Taza tepkili. İşte toz sen toz pointi. İşte çat. İşte. Canlı tepki. Ертең адам bununla kolu koydu bakın. Mındak toz İsa. Hamdat mıntık. Tezrak candırak tepki. Stop. İkinci numara işleyimiz. Davay yaxşına işte. Başka bazı tep. Berki butu da işlet. Sıtkağına içine tep. Yandırak götür da buttu götür. Götür öyle da. İşte yaxşına işte. Tezrak. Candı bunlar kıymıldap çürük. Stop! Jat salsana. Ara bardığın görü al, gel bir yaka. Tuttu koy derge. Bu yerden добивайна başlalat. Ben задачам только добивайна. Прием кереги жоқ. Bunun задачасы meni өткүзбөй, бак ойго, үстүнө миңең өткүзбөй, контроль кылып зашта коймой. Аябайсыңар. Сет барбы, иштей беребиз. Вот, şu yerden отработка келет. Допустим, мен урам, бул зашта кылат. Вот, өткүзбөйт. Вот, мен только нападение болом, бул сого. Вот, постоянно. Силер өтүшкө аракет кылар картта. Бул заштада, корпуска иштегиле. Бак ой, любой удар. Ыргыт, өт. Bunun задачасы зашта кылып урдурбаш, жолотпош керек. Түшүнүрбү? Минута бирөө иштейт. Ургула корпуска катып эле, иш түйүз эшин солбойт. Бетке 50%. Давай, турабыз. Жат бир жигит. Жат бирөө сразу. Зашта кылган бирөөнөбүз. Өткүзбөгүлө, капталга өткүзбөгүлө вообще. Давай. Четко добивайна кылабыз. Ур, ошелер, ур, ошелер, ур. Бир жигит жатпа эле, урөр жалаң. Нүри жалаң ур иште. Тизени кой ичке. Ур, жалаң добивайна, жатпа, контролго жоло ойлого, ур. Урушка басым жаса жалаң. Нүри. Кетпе, жат, зашта кылып. Жок, урдурбайды, ар миндиспе. Үстүңө миндиспе дей. Капталыңа өткүзбө. Жалаң ошо жерде карма, картта. Ур. Бир жигит. Нурик, туруп ур сен, жатпайын деп. Тур бутка. Ур, корпус кароо ачык турат, капталдардан. Давай, иштейбиз. Иса, 4 тарага. Давай, айлан, иштейбиз. Корпустарга ур. Молотокторду бер. Ур. Бул жигит айланба сен, жат ордуңа. Тур, сен түрт чал. Мен сен эгеңге түшпөй атам. Сатадым билет, вот өткүзүп атасың. Көрдүңбү? Ошону мен өткүзбөй атам. Жалаң нерде карма. Мисалы эртең соперник сени айланып урам дейт да. Ошону сен ал бөлөк келет ага. Ал просто сен нол жерде иштеп, ал өткүзүп атасың кафага. Шотасыңбы? Тур, жолотпа, теп. Сен турба сен. Өткүзбө, капталыңа үстүңө отурушпа. Сен ур жалаң.
Hı. Dur Gülcüğü tut bitmeni. Öt İsa öt. İsa tut. İşte. Dur İsa hı. Kontrol kıl hı. Stop. 2. numara işteyiz. Ne yazıyor bu? Yat 2. numara sıra yat. Gel tez böyle. İşte yat sen. Gitti boy. İşte. Ötküsme göre bak boylarına vahşi ötküsme göre üstüne mingisme göre. İşte. Dur yol atma işte. Tut bana. Hey tut sal. Ana ötküsüyor adamı. Tut. Hey tut sal İsa vur. Size ne var iske? He vur. Travma kaldı kaynadan bak oradan başta. İşte. Vur Gülcü git. Vur. Demek yat. Tut bana. Tut. Bütün men tepsene. İşte can durak işte. Sen mi yatasın denile atalan çıkıyor. Ana. Vur. Dur bir saat değil mi? Gülcü işte. Ötsen bak oluyor. İşte. Tep Allah dur öt. Vur lapay dene davay. Stop. Esalağız. Ana koldu veriyoruz ey. Yeli praset. Polnu var baylavay bardık var. Yeli praset işleyiz. Ana kolları veriyoruz haberliklerge. Gülcü senler ötmeye katesine. Ana kolları veriyoruz. Gitti boy. İşledik. O işte eli praset işte böyle kakbalar işte. Aloy. O kuruşak otalı. O kuruşak boş ekmek. İşte polni var. Baylavay güreş polni. İşte. Amir öğrendi. Hamza давай girgis peşte sal. O молодец. O. Давай işte. Yapalım işte yürüyoruz onu. İşte girgis. Takap durup girgis işte. İşte yatır be işte. O ne kansa işte çağır bayram. Söyle vuruş gerek aşağıda işte. Hı. O Zamir işte. İşte oynayabilir işte. Davay Hamza davay. Koş razı davay. İşte. O. Ana. Hırsın ne hızlı gitti. O kontrol işte. Sırası kol gel. İşte. Yürü be işte. Peçinge koş peçinge. İşte batmaz kalmadı. O işte. Davay Türk'üm bitir. Girgizi koydun ana. İşte. Молодец, parmağın öyle oldu işte sen. İşte Zamir. O. Taşta koy. İşte. Davay Türk'üm. O. Davay Hamza taşta koy özün çap. İşte. Dagansa ilerle işte. Zamir işte girip gel. Yakınlaş. Gülcük ne gülüyorsun ki? İşte vur dalşı vur. Oy Zamir işte. Cıgılma o. Davay. İşte. İsa işte.
Ketdi qol işte. Vur Tursun, vur. Vur Jalan Tursun. Vur, tur işte. İsa işte. Böyle Nuri kestir, ey. İşte. Молодец Hamza. İsa, o akıl men işte, İsa akıl menen. İşte, sen bir. Vur Hamza, vur. Vur. İşte usta kadar takap dur. Nagaza turup ket. Dırcı uluşkan ketdi. Давай işte. İsa şaşma uğrayım. Duruş işte. Давай. Çıkış gerek. Sımık. Давай Sımık, давай. İşte Tursun. Hamza işte mi? Hey, mine turasın ey. Давай Sancar. İşte. Bak koy. Tabii oyna üstüne otur. Давай İsa vuruş gerek İsa. Öt. Yat Sulayım. İşte. Давай концовка işleyelim. Давай. Minuta işte. Давай Zamir. Aperkat gol işte. Oh. Время. Esalgıla. Баткенден менин алашым бар экен, Ниса тууганыбыз. Келгенине 2 жыл болуптур. Нөлдөн келиптир. Амандашалып, анан алдыңкы орундардан алган экен. Assalamu alaikum жалпы жамаат баарыңыздарга. Assalamu alaikum кыргыз элим. Ошо келгенибизге Москвага келгенибизге 3 жыл болуп калды. Тренировканы баштаганыбызга 2 жыл болду. 2 жылдан бери жакшы ийгиликтерге жетиштик. Аллага шүгүр. Будан дагы дальше тренировка кылып атабыз эми колдон келишинче. Сыр болбосо, эмне болуп иштейсиңер биякта? Канча саат мисалы? Биякта азыркы учурда грузчик болуп иштеп атабыз. Таксиде да иштеп атабыз, экөөнү тең. Бош убактарыбызда ушу залга келип тренировка кылабыз. Мисалы, могу залга келбеген, мага окшогон балдарга кандай сунуш берет элеңиз? Мисалы, мен көрүп атам, бул жер бардыгы булчуңу мындай серьезный балдар экен да. Мисалы, көчөдөгү балдардан келип, канчадыр бир айларда ушундай балдардай болуп жетилсе болот. Сиз оюңуз кандай мисалы? Мен ушу көчөдө ушундай ичип чегип баягындай кылып нары бери басып жүргөн балдарга бүт барга сунуштайт элем. Ушундай тренировкага келген эч кандай зыяны деле жок. Только өзүгө самозащита болот. Ден соолугу үчүн эч качан биз берде бирөөнү урабыз деп тренировка кылбайбыз. Биз самозащита ошо дагы да кыргызыбыздын ушундай желегини желбиртейлеген ниеттерде ушундай тренировкалар кылып жүрөбүз. Бүт бардык жигиттерге сунуштайт элем ушундай келип тренировкага катышып, ушинтип тренировкада жүргөн эч кандай биринчиден ден соолук болот да. Ошону баарына сунуштайт элем да ушундай. Чынында мен азыр кубанып турам. Жумуштан кийин келип иштешип, ошол жерде зал кылышып, өзүбүздүн желекти өдөгө желбиретип, мынта кыргыздын атын чыгарып, ишиңизге ийгилик. Алла разы болсун. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ушул жерде зал кылган Нурислам тууганыбыз бар экен. Турнирлерде биринчиликтерди алыптыр да. Алып кадан болот экен. Ассалому алейкум Нурислам. Ва алейкум. Сен соолук жакшыбы? Жакшы, рахмат. Кудайга шүгүр өзүңүз. Жакшы. Канча жылдан бери зал кыласыз бул залда? Бул жерде зал кылганыма 3 жылдан болуп калды. Азамат агай менен 3 жылдан бери иштешип жүрөм. Кудайга шүгүр жакшы жетишкендиктерге жетишип, Москвада көптөгөн турнирлерде выступать этип, жакшы жыйынтыктарды көрсөтүп келебиз. Москвада иштеп, анан зал кыласың, кечинде келип. Постоянно ошо жумуштан кийин бекерчи убакытта көбүнчө зал менен алек болуп, уже көнүмүш адатка айланып калды. Сыр болбосо кандай жумушта иштейсиз биякта? Мен өзүм альпинист болуп иштейм ошо. 2019 бери альпинист болуп иштейм. Буга чейин негизи башка залдарда кылып келгем, Азамат агай менен таанышып, биякта өз жактан болуп, жакшы турнирлерге сүйлөшүп, алып барып, ошол жактан Азамат агай Аксыз залында кылып калдым. Бул жактагы 3 жылдан бери кылам. 3 жолу профбойго чыккам. Шүгүр жакшы жетишкендиктер жетиштирөбүз. Жакында буюрса бой бар, ошого жакшы даярданып атабыз. Ишиңе ийгилик. Ар дайым ошол
Кыргыздын желегин желбиреткен алдыңкы балдардан болуп жүрө бер. Буюрса айтканыңыз келин рахмат. Дагы көптөгөн ийгиликтерге буюрса жетебиз. Шүгүр азыр. Өзүбүздүн Жалал абадтан сыймык тууганыбыз бар экен. Биринчиликтерге барып жүрүптүр. Ассалому алейкум. Ден соолук жакшыбы? Иштер болуп атабы? Канча жылдан бери зал кыласыз буякта? 2 жылдан бeri зал кылам. Бир шердек бар. Бойго чыкканбыз, дагы даярданып атабыз, Кудай кааласа. Бир мастер спорт бар, боевой самбодон. Сыр болбосо бул жакта эмне менен алектенебиз? Жумуштан кийин кыйналбай элесиңерби? Жок, кыйналбайбыз, жакшы. Альпинист болуп иштейм. 9-тан 7-ге чейин черезден залга келебиз. Ишиң ийгилик. Рахмат. Дагында болсо желекти желбиретип, биздин кыргыздын атыны бийикке көтөрүп жүрөт. Ишиң ийгилик. Алла разы болсун. Зал кыла бергиле. Алайдан Акжол агабыз бар экен. Залга келгенине 3 ай эле болуп. Ассалому алейкум. Кандайсыз? Ден соолугуңуз жакшыбы? Иштериңиз болуп атабы? Ага, келгениңизге 3 ай болуптур. Кандай? Жакшы элеби? Результат жакшы, алхамдулилла. Египетский бойго чыктым. 4-0. 3 айда эле. Ооба. 4 жолу жеңдим. Медал, грамоталар беришти. Алла разы болсун. Жакшы. Залга кызыккандарга эмне деп сунуш бересиз? Сиз эми келгениңиз 3 ай эле болуптур. Жаштарга көбүнчө келсин, Европага кыздар. Кыргыз жаштар көчөдө ичип клубка жүрүшөп, ден соолукка жакшы. Денени чыңдасын дең а. Ишиңиз ийгилик. Дагында болсо желекти желбирет жүрөрүңүз. Мына туугандар, Тынчтык агабыз Таш көмүрдөн болот экен. Таксист иштейт экен мына. Ага, ассалому алейкум. Кандайсыз? Ассалому алейкум. Ден соолугуңуз жакшыбы? Иштериңиз жакшыбы? Рахмат. Ага, канча айдан бери ушул залга каттап калдыңыз? Таксисттерге сүйлөп бериңчи. Салам алейкум. Общий жамаат Кыргызстандагы, Москвадагы такси жамааты жана Москвада иштеп жүргөн жаштар бардыгыңарга общий салам. Кудай кааласа мына аксы залындабыз. Бийикке келгениме уже 1,5 ай болуп калды. Каждый жумасына 3 жолу тренировка болот экен. Кудай кааласа мына таксиде отуруп жүрүп 7 жылдан бери такси кылам. Курсактар Кудайга шүгүр болуп 108 килограмм болуп калдык да. Лестницадан чыгышка 5-этаж жашайм, чыгыш түш кыйын болуп атат. Даже ботинканы боом байлаш кыйын болуп калган да. Мындай рульде отуруп, көбүрөөк отурсаң көбүрөктөр ооруп, аябай. Ошон үчүн ушу залды таап, YouTube'дан көрдүк, Instagram'дан көрүп келдик ушул залгачы. Кудайым мырза келгиле, мына агай жакшы экен, аябай. Жердеги тренировка кылып аткан балдар дагы аябай сонун, кичпейил. Мындай мен кыйынмын, сен слабый экенсиң деген нерсе жок. Жаңы келдиң жокпу? Жаңы келдик жок, мына бүгүн көргөн болсоңар керек, мына жерде чемпиондор бар, чемпион менен иштедим мен бүгүн азыр. Мындай баарысы бирдей да. Агай, сен слабый экенсиң деп слабыйына салып койбойт. Күчтүүн дагы, слабыйын дагы бирдей тренировка кылдырат экен. Ошол жагы аябай сонун. Мага жакты аябай. Ошон үчүн мына тренировка кылып жүрөбүз. Кудай кааласа бир аз кылсак жок кылсак, биз бирөөнү уруш максат эмес, ден соолукту чындоо максатында келдик, Кудайым мырза келгиле, залга тренировка кылгыла. Силерге чоң рахмат, иштериңерге ийгилик. Ага, сиз нөлдөн келдиңизби? Кандай болду? Нөлдөн келдим. Нөлдөн келдиңиз. Нөлдөн келдим. Кыйналбай атасызбы азыр? Могул жерде бир 4-5 круг чуркаганда мен 2 круг чуркап эле, могул жагы ооруп мен басып калчумун да. Басып агайга айтып мен бир аз кичине көнөйүн депчи. Азыр эми Кудайга шүгүр да, мына жерде эл катары эле, эл катары эле 50 аж менен жасайбыз, как должно. Бир подходто, экинчи подход 45, анан 40, 35, 30 кылып. Эми шүгүр ушулардын деңгээлине келелекпиз, эми улардын деңгээлине келебиз деп аракет кылып атабыз, Кудай кааласа. Сиздин сөзүңүз живой бир мотивация болду, ачыгын айтайын. Мага дагы. Таксистер көрүп аткан болсо, лайк баспаңыздар мына. Таксистер, Яндекс, год. Ишиңизге ийгилик. Рахмат силерге чоң. Ден соолук болуңуз. Келип тартып турула, кыргыздар көрүп силер аркылуу келсин. Силерге подписка кылып койгула жигиттер. Ишиңизге ийгилик. Керемет. Рахмат силерге. Москвадан ата-энелер көрүп аткан болсо, балдарыңыз артынан жөнөтсөңүздөр болот экен. Бул жерде инилерибиз бар экен. 11 жашта экен булар, ушул жакта окуйт экен. Кандайсыңар, балдарым? Ден соолук жакшыбы? Атасыңарбы? Канча айдан бери залга каттап атасыңар? 3 ай. 3 айдан бери. 3 ай болду. Сенчи? 1 ай. Экөөңөр тең доссуңар. Ооба, доспуз. Кандай жакшы эле экенби? Жакшы. Кыйналбай атасыңарбы? Жок. Көп нерсе үйрөндүңөр. Ооба. Залда чек кыласыңар. Жакшы кылабыз. Салам айткандар, салам аткандар, көрүп аткандар болсо, Салам алейкум, Кыргызстан. каяктан болсоңар өзүңөр? Баткен. Баткенден сенчи? Баткен. Баткенден болсо, майли ишиңерге ийгилик а. Кудай кааласа келечекте Кыргыздын желегин желбиреткен ушундай балдардан болуласыздар. Жаш балдар келе бергиле. Залга. Силер менен залга та? Молодец. Молодец. Жигиттер, бүгүнкү тренировка бүттү. Жаман катбайсам кабыл болбойсуңар,
көчөдө урушпайбыз, ичпейбиз, чекпейбиз, ночной клубтардан алыс болобуз, залда ар дайым биринчи ынтымакта болойлу. Чоңдор кичинекейге жакшы сүйлөйбүз, кичинекейлер чоңду сыйлайбыз. Ар дайым чогуу ынтымак болуп жүрөлү. Залда ынтымак болсо бардык болот. Анда секин учурашып чыга беребиз. Давай, душ кайда кылам? Давай, тез душ кайда кылам? Давай. Давай. кирди чыкты болуп калса, бирөө жарым издегендер болуп калган болсо, сүйүнаган номерлерин ошол жерге коюп койгонмун. Дакан сайдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорнойдон базадан текшерип берип турганда. Издегендер болсо, мына скриншот кылып алыңыздар. Анан таза регистрация жасаган адамдар барбы деп дагы мага көбүңүздөр байланышып калат элеңиздер. Кудай кааласа мына номерлерин коюп койдум. Таза кылып беришет. 3 айга эле коюп беришет, бирок туугандар. 3 айга эле коюп беришет. Иннен синеси меткешке окшогон документтерди жасашат экен.